Drizzy wabonye style ya Christa? Hey! Mama ndapfuye baranyishe. Isoni ziranyishe. Christa, okay, by the way, shaka kumenya witeze iki muri no show? Isaac TV. Kuri show ya Party People uno munsi turi kuri red carpet na ibabwiye red carpet rero uno munsi za kubura icako abantu benshi aba star benshi byamamare byinshi tuza kubavugisha. By the way natunguwe nakangutse namubonye umuntu yitwa Christa La Lion. Hewe red carpet ni bisiguriki ariko se sigurire je nabyo nzi karibu kwanzi banza ko nsigurire bisiguriki turi kuri bando kuri bango ni bande Christa amakuru yawe ihenda ubikate Christa amakuru yawe ni sawa meze neza amakuru ya mwaka mshasha twese happy new year akoze cyane 2023 wari umwaka w'imigisha n'imihezagiro byose kuri wowe bo kuri je 2023 iyo kubera ko iheze meze neza ntarwaye ndi muzima ndashima Imana ariko kandi ntiyagenze neza nawe urabizi kitagenze neza abantu bakurikira Isaac TV barabizi ko njewe na boss wanjye tuba turababyara amani ibintu mwinjira mu bintu byacu bizaba kubita hasi reka nababwira ikintu kimwe Christa Bella La Lion wewe usigaye uba mu Rwanda cyane okay waje Burundi kugenda gutembera cyangwa uce subira inyuma canke waje nyine kubwa show nyine ya Party People mu Burundi ni muhira no mu Rwanda ni muhira urabizi rero ku mwaka waruheze mporanza nkongera nkagaruka ariko nashimye ko umwaka wahera ndi kumwe n'ababyeyi kora ko urabizi ko bari ngaha ndavuga ati reka shike muhira hama nje bonane n'ababyeyi banje hama mu gatondo cyo mbyuka ngende aho muhira kandi ninde yakwambitse twari kugihera ko ariko indanyambika aha nibiki byatari namba style ni Drizzy wabonye style ya Christa? Hey! Mama ndapfuye baranyishe. Isoni ziranyishe. Christa, okay, by the way, shaka kumenya witeze iki muri no show? Boni nk'ibisanzwe ahubwo noca ndakubaza. Stati washizeko ku bantu bakurikirana social media zawe. Stati washizeko mu kanya uvuga ngo umuntu yo ategura bino bitaramo DJ Paulin ngo araza kubatungura. Warushatse kuvuga iki? Zishatse kuvuga ko umaze kumenya ama surprise menshi cyane aza kubera aha. Kaze kuba ama surprise menshi cyane like kuburyo nakanguza ngo wow. Bon, je naje muri show nk'ibisanzwe Chris Easy ndamufana nta mikindi nkibaza. Igitaramo cyakanga uje Burundi kiko kiraba. Kivuye mu Rwanda ukaza mu Rwanda. Naraje no kuri show ya Bruce Melody. Naraje. Ibujumbura imwe twajyanaho je nawe. Okay. Wawe kwa kurikirana social media zawe aje kuvuga ibintu cya social media nawe social media yawe barigeze kwandika kuri izo meza ati okay mwaje okay voilà mazimisi narakoro indani niyo mpamvu mwari mwarambuze bijya ibintu byari biki wara ofite urumva baranyibye telefone kame nk'umuntu azwi gaceya barambura ngarutse numva amagambo okay Christa yakuyemo indawe kandi ibi byavugwa nande na wewe na Drizzy wowe na Drizzy mashetani nabivugiye Drizzy yigize maneko urumva ngo je ngo nabuze ngo online ngo amahengo ngo nakoro yinda ngo hama ngo siga n'ubosi ndafisa amahera amwe mvuga ati okay shaka impamvu nakubaje rero ninde yakwambitse reka ngarutse uri inyuma gato impamvu nakubaje ninde yakwambitse menyereye kunda kwiyambara style like z'abahungu yeah ariko no munsi wambaye sexy nye kuje gusinda yabaye nini Christa ifurabe sport inda Drizzy ari kumanura kamera Drizzy nugira indero ndabizi nugira indero ofete abantu bamenyereye nambara amapana ibintu by'abahungu ariko kubera ko kenshi navuye mu kazi kubera wewe baranyirukana ahantu ngo ndumutinganyi ngo ndumuresibienne kubera kwambara nk'aho kubera wewe rero ndashaka guhindura 2024 kumanya mbika amabara yose baranyirukanye ni mu mwumvu uyu ariko araje kuyendubikati shaka rero kumenya dahejeje TV online warazihevye wagiye online ndahari ya TV yawe nikizwi kubona so guys abakunzi ba Isaac TV je Isaac yaranse kuma mahera yanje uzo wihenduka kate
hama nshafata decision yo kuvuga ati reka ngende nkora ivy'iwanje Drizzy urihenduka kati mvuga ati ngiye gukora ivy'iwanje hama ndahomba kamera birampombana hama BCTV show iri hajya ariko soon ndagaruka ndashobora kugaruka nko muri uko kwa mbere tugatangura gukorana hari abantu bashaka dukorana tuzokorana ni mbwire abakunzi ba Isaac TV ko Christa Leon Partage shata tunabiriwe the conqueror ndahije nakureke wigire muri show ndabona washusha none ayo maherura yama cyangwa umva narigize kumva yuko wowe ivya social media vya TV online wabihevye warabihagaritse kubera yuko like wironkera diaspora kiguhera inoti kikubesheje neza Kigali ari impamvu udashaka nugaruka ibujumbura bo ni inkuru tunumvise ahantu narabose vy'ahantu kuri Facebook ati uyu mukobwa yagiye he ko tutakimubona amakuru ariko aravugwa nibi ukuri nukuhe fise diaspora ambeshejeho neza Kigali arico gituma ubuzima bwo mu Rwanda burazimvye kandi mbayeho neza ukora iki mu Rwanda nico kibazo cyo kibazo akazi nkora ni kukora na wewe abastari bo mu Rwanda mwega baragoye kuboneka je byo ntabyo nzi urabaronga uko bivuze ko ntari kuri social media guys kwiki muvuga cyane ho mu diaspora no ndamufise ikibazo kirihe azima gutunza gusa kimwe cyo jewe harari Christa basha naho hari Isaac tumva yuko abonetse je simara ndagwisha ibintu je naho hari jewe kubera Imana hari ibiraka ngenda nkubita gake nkabona burakeye burije abantu muri ko muravuga ibyo bintu bashaka kumenya icyo ukora kugira bamenye nyine wahe kumenya icyo nkora hama mu Kigarurazi mwe mushaka kumenya icyo nkora mushaka mu makazi je narigeze ndabwira ko shonje guys 2024 araba abo maze guploka shaka twinjire mu 2024 yego from hasigaye wewe yego John Blotte ndawo Drizzy maneko cyanda broka mwese kanagushimira Christa kanagushimira yari blague jewe vuba ndagaruka Isaac ndagusabye basumpiningira pinningira chano yanjye ishira munsi urabikora muca mugenda muri description muca mubona ticket yawe irihe yambaye simple ingoro VIP na yambaye like yambaye simple okay ntacyo kibazo reka tubone ko kira abandi ba star nabwiye turi muri Crystal show ya Crystal by the way event ariko show yuno munsi ni people party people byose biravugika ni mukanya rero turabingene biza kumerera Drizzy maneko dore kuri kamera let's go we down ariko nigiri ngaha yewe ndabatera inkuru anako raza bagahagarara bakafata video ibintu byiza cyane ariko Drizzy wanyemerera nkavugisha umuntu umwe ajeje iboro ngaha ninde bro come on man reka namvugisha aba naba jeune bariko barategura neza bino bari mu bateguye neza bino bintu hari ikintu ngaha like icyo kitagute muco beta 360 chanze P club bisigura P club so Christa event VIP yao okay VIP yao ni usanga wewe okay chaque vendredi no batu baturi karibu yego okay amazina oni nitwa Michael okay Michael chakumbwire iyi bor kora gute function maya sanzwe ahagarara ko amabugira ka video keza cyane gose hama mudojeje kugira video cyane nabaga ku telefone ya wow ni mwenge muvyikorera yego okay sawa ubibona haki ni bingahe Burundi ubigere mazari nka bitatu yego mazari bitatu sawa reka rero anje mukanya baze kumfata ka video hama murabe urazana madami wawe muri Crystal event muri VIP iri muri gisagara cha Bujumbura hari hagati nyene uraja Drizzy ndagusabye gira hari inyuma gato basetting imitambo batsa amatara ama lighting hamurabe ingene ibintu biza kuba bitese ino video cyanda yishira hajya Drizzy iyi video shaka utuyishira hajya urabe ingene ibintu biza kuba iyi ni bonus bashize muri no show nabwo ati twarabonye show nyinshi man twarabonye show nyinshi ariko iyi ni show emera yuko iyi ari show twarabonye show nyinshi uyu mwaka 2023 let's go raba nta na kimwe nkora video yonyene irizungurusha uramaze guhura n'izi video zimeze uko uramaze guhura n'izi video zimeze uko ya Drizzy welcome again Isaac TV. Oh.